lana mfana ubheke kahle igap yongena einganeni le zithi mase ziyiteketisa zithi isoftware indawo ethambile we Jehova ezakho ke siyaseya ithe hardware umsebenzi wezandla washawa kwase kuphuma lento esiyibona namhlanje. Uyabona ingane mase ezidlalisa ngisho ingane kuthiwa iyangikhisa when it goes to the romance side lolu hlobo ongalazi ke wena ingane ifika igijimisa ulimi kwenye indawo igijimisa indawo kwenye indawo igijimisa ulimi kwenye indawo bese liphose endaweni yokuphumula ziyazi ke ingane lento engikhuluma ngayo kulungile ke bafana Gap yakho inengoma yekwaito siphansi phezulu cela khokha umoya le gap yakho ingaphansi nangaphezulu uyayazi maths le gap yakho improper fraction inkulu ngaphezulu incinci ngezantsi idenominator yabo ya nenumerator la gap yakho ayo gap z-gaps ngokwakubhala la ngoma ithi omunye phezu komunye kwakuthethwa ngalomlomo wakho kwakuthethwa ngale gap yakho yabo because le gap ingaphezulu iyayicinezela le gap ingezantsi i-abuse leyenzeka kulomlomo wakho i-abuse gap